पाउसदेम उइपमर उइप पाउ खरा अपडेट तौजरी ngamkhai sambal kharakpada border filler 8081 Myanmar manung da laikre James Haisnam Manipur gi Tengnophot district ki manung chana leiba kwatha khunau gi manak nakna India masung Myanmar gi lona pagamkhai da sambal khaba gi thabak chathariwa sida sahi kya gi mamang da gi watho oidun lakraba border filler 80 amadi 81 Myanmar gi ngamkhai manung da laikre hairi auge va sahi da gi horaga peace committee kanglaifa ki mot Mihut Kangpu Singna Manipur ki manung amadi mapan thalaiba laifam sing amadi Manipur gi border filler sing yengchen pagi khongsa sing gi saruk amoina tha asigi marida kwatha khunogi international border filler number 80 amadi 81 gi manak thalaiba ibuda pakhang bagi laifam da haika leika tamba satki maduda khobam maduga inak nakna leiba miam da ira thawni thawnariba ujawa amadi border filler number 80 amadi 81 asi nauna ngamkhai sampal khajalakpada Myanmar manung thalaikiba du thengna rakhibane Kongsan adu dasaruk yakiba peace committee kanglaipa ki president KS Rajesh mitai na phongtorok bagi matungina committee asina hana bamang dasu behiyang da leiba Chandrakirti Memorial Park da sujatune ira thawni tawkhre loina na mafam adu da leiramba mangkhiga dorba border filler number 43 tu su yang sinkiba laikre maka tarak poina kwatha khunau ki manak na da leiba border filler number 80 amadi 81 gi manak da leiba ibudau pakhang bagi khubam asida ira thawni tawbajat khibani Ariba kubam masi Manipur gi miyam angam pasel khaina tuna siam khiba kubam ne hausi kubam masi ki manakta hauwa ira thawni tawwa uzau pambi amadi border pillar number 80 amadi 81 ase international border gi boundary khajilapda Myanmar gi maikede laikre masi ke dabak nuai jade haike ningsing baya bade hauki bas ai khara ki mamangda border pillar number 80 amadi 81 ase hongto hongsin tawre amadi mangkhi ga dawre haiduna matamadu da palamba lengha keri pini minister ga Pami sing yauna yangsin bagi khongsa da masu satkiba laikre aduba ngasi di hariba border pillar ani ase international boundary khasilapda Myanmar gi manung da laikre khongsa da du da peace committee kanglaifa ki team na border pillar ani adu amuk nauna masu taiduna thamlamke lalhawlop nipan gi gather ni foga humdoi khulai thadok tuna changjirakre tampa kya soba lalhawlop amaga operation letna da wari sanaba hore minister Lengana khulai paiba singa wari sanada ba thonglauna hanglaga leiri lob kharadi thoraktana wari sanaba haukhre tampagi khulai paiba asoba lopama lenga ka wari sanaba haure ana minister nongtoma berena phangdokhre Manipur lega na sinduna tongan ba khulai paiba lob nifan ge myu ni fogo homdai khulai thadoktana bayum dhalakpa hom coming ge thoramda minister na hai leba gi oiba ofam da lanai oibada natraka isu mayam amada penda badagi chum thadolaga khulai paiba yaw roraba sing wari sanada ba prime minister Narendra Modi na thonglauna hanglaga leire handakta jali yangro United Front ka Manipur lega ka basong India lega ka punda wari sanada ba suggestion of operation cha thaba haukre Manipur ki tampa ke asoba khulai paiba lubamaka lega ka wari sana baso haukre hausimak maming mata pan badikan malli anas minister na makhata ke Prime Minister Narendra Modi amasung Union Home Minister Amit Shah gi wakalol amasung makoina paikhaliba sa ko thorang singa sida Thazaba thamthuna pendava ningba thongdawa leibaki isu ke hada yum thadolaga chaluraba kayana yumda halakpasna taramna okle ngasi khulai paipa lup nipan gi keder nifoga humdoi nongmai taraga mafan hand grenade taraga taret hen hal set mangha kenwood set ama BEK maf 09 IED manga amasung nongmai maru sani supna mapan kan loidana lengak ta sangjara khibani ngasi sangjara khrabasing adudi KYKL taraga humdoi PLA manga KCB and manga KCP PWG taraga mathoi Priva kani Priva Pro ama NSN U ama amasung atop khulai paiba lup abagi mioi manga yaure Tharamadu da minister N Biren hai ngasi Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amit Shah na wangnok wokta yangbire bai miyang asi sahinifu yangkai ki mamang de yangbiram labade yum thadok tuna saluruba sing asi salam daba yari bane Pendaba sing na hientuna chana rurabasu asidi Manipur gumba sahi lising ahum gi puari leiba masung ningthau Kulasandra England dagi Maharani da lale haidaba masung British da lankre haiba ngamloi haiba ningthau atugi masa masune aigoi gi puari leijaba furba oina leirakle Nakalamrom dana Home Minister Amit Shah na project taraga nithoi sangakre project mafanna ore iwang tamkre Manipur insurgency dagi maning tamle Amit Shah Mamang ki mikhalda BJP na karigumba lengak pairabadi Manipur asi ban blockade curfew amasung khulai paibagi irang insurgency daki maning tamba state ma waingani haibado
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 6 ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 600 ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯆꯪꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 12 ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 1,160 ꯆꯪꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯥꯄꯟ ꯎꯔꯦꯞ ꯏꯍꯨꯡ ꯇꯝꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯆꯦꯡꯒꯩ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥꯗꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 6 ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯂꯧ ꯄꯊꯥꯞ ꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯨꯒꯦꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯦꯒꯦꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯛꯈꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭र ꯃꯣꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯦꯒꯦꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯆꯠꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯏꯪꯊ ꯇꯞꯊꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 6ꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 2,280 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 19 ꯎꯔꯦꯞ ꯏꯍꯨꯡ ꯇꯝꯈꯤ ꯉꯁꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 100 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 12 ꯁꯪꯒꯥꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 1,160 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 9 ꯎꯔꯦꯞ ꯏꯍꯨꯡ ꯇꯝꯂꯦ ꯃꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ 9ꯗ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭र ꯃꯣꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 3.45 ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ 15ꯗ ꯊꯥꯗꯈꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭र ꯃꯣꯗꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ 82 ꯔꯛ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯗꯣꯞ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯂꯣꯟꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤ 9ꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 1000ꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯖꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯨꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯅꯤꯡꯇꯝꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯎꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯥꯜꯍꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯟꯗꯃꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯀꯣꯕꯔ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯖꯦꯜꯗ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯨꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 22ꯕꯨ ꯁꯛꯈꯪꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯟꯗꯃꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯀꯣꯕꯔ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯍꯦꯔꯤꯌꯦꯠ ꯀꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯕꯠ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯦꯇꯥꯖꯤ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯕꯣꯁꯅ ꯑꯖꯥꯗ ꯍꯤꯟꯗ ꯐꯥꯎꯖꯀꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ INA ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ ꯐꯤꯠ 165 ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯦग ꯆꯤꯡꯈꯠꯄ ꯐꯪꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎꯗ ꯕꯣꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯕꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ SDDCMꯅ CS की खुदांगदा अमित शाह मेमोरेंडम पिसिनख्रे मिदै मैदैबु इंडिया के शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट सन्ननब वाफम के हप्पलदुना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर SDDCM की मैकैदगी मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार की खुदांगदा होम मिनिस्टर अमित शाह मेमोरेंडम पिसिनख्रे हिरम असिगी मतंगदा SDDCM की जनरल सेक्रेटरी के भोगेंद्र सिंह थादोरकबा सेरोल अमदा हाय इंडिया की होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर लाक्बीदुना प्रोजेक्ट खरा संगाबना चिंगबगी खोंगचत मणिपुर लाइबिरिंगै मनुंगदा SDDCM न मितै मैतैबो SD स्टेट डिमांड की मतंगदा होम मिनिस्टर की पुनिंग सिंचनबियो हाइना मेमोरेंडम अमा सबमिट तौब ngamjanaba ngarak मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी दा अतिनबा मतम की ओइबा अपॉइंटमेंट अमा होम मिनिस्टर की परमिशन लवियो हाइना आइबा सेरोल अमा सबमिट तौखि अदोबा होम मिनिस्टर की अतिनबा मतम की अमदि टाइट ओइबा ऑफिशियल शेड्यूल नंबरम ओरगा अपॉइंटमेंट पिबिरक्तबगी फिबम लाक्लगदि हाइदुना SDDCM न मंगजौनना मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी की खुदांग होम मिनिस्टर दा पिबियु हाइना मेमोरेंडम अदु पिसिनखिबने ASI अमना मौ अमन नोंमैना कापलंबदगी सोगले इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सिटी पुलिस स्टेशन दा पोस्टिंग ताबा नुपी अगांग लेरबा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI अमना भागा कोइनबनि हाइबा नुपी अमा मगोंदैसु तौबत 9mm पिस्तौल अमन मारू अहम कापसिलंबदगी सोगतुना अरुबा फिबमदा नॉर्थ AO सिदा लेबा रास मेडिसिटी दा लाइकनरे पुलिस तगी फंगबा पाउनाहाय फारबा पुलिस पर्सन अदुगी ममेंग सालाम दीपक सही कुंट्रागा हमदोय अपोकपगाव किशोर कवे इरोय सेंबा ममंग लेकाय दगिनी भागना नोंमैना कापदगी सोक्तुना हाउजिक अरुबा फिबम दलाइकन नरिबा नफी अदुना हाउरोक्सम थाजमान बिदेवी सही कुंट्रागा मरी अपोकप थोयबा कवे इम्फाल वेस्ट के सेंजम मय लेकाय दगिनी हाउजना तेरा खुराइजम लाइरक मसिनदा असानबा युम अमा वारगा लेबने
मागसी जुम पालुरगा हलक्लगा लेबने सलाम दीपक हारिबा पुलिस पर्सन असिगा माग मतम खरा की ममांगदगी मरी लेनरगे पावसिन मखा तनहाई माग हौकिबा था असगी मंगागी नुबिदांग पुंग 4 मिनट जंखैरुम ताफा मतमदा सलाम दीपक हारिबा असिन मागे सर्विस नोंगमैना काफनी दीपकना नोंगमैना कापदा नुपी अदुगी नातोन अमदि थबागदा नोंगमै मरु अहुम पानदना सोकपदगी खुदकता मियामना रिम्स हॉस्पिटल पुखतुना लाइकनगे तुंगदा माग नॉट ए ओ सिदा लेबा राज मेडिसिटी तो पुरक्तुना आईसीयू दा अरुबा फिवम दा हौजिक लाइकनरे नफी नोंगमैना कापतना हात अदब होनगिबा थौदोक असिगा मरी लेना लंपेन पुलिस स्टेशन ना एफआईआर बलोकत पगल लोइना दीपक हारिबा एएसआई दो फारे मगोंदा पुलिस डिपार्टमेंट इशू तौबा अमसों मी कापदा सिनकी 9mm पिस्तौल अमा मैगजीन अमा काप यारिबा नोंगमै मरु अहुम अमदी कापथोखरबा नोंगमै मरु की तौनिंग अमगा कोनना ngarang nubidan pung 10 minute kunrom taba matamda mayumdagi phakibani mak thabakdagi suspend tawbag loinana court puthoklaba matong police custody da remand pikre haire maraka sida license gun pibagi criteria sing abuga yangchina badabi tawre state sida hana license gun pairaba sing amadi license gun pibagi criteria sing abuga yangchina ba youth forum for protection of human rights maikidagi manipur sarkar gi home department chawna bari leinaba district sing gi dc sing ta taksin kre Paramasina Tadorok Basirula Manahiribana, licensed gun holders sing abadi, unauthorized gun holders in the state Asida Satariva. No make a marine in a back crime cat and Kalaklipa Sikimatanga, Manifu, Sakar the Karakana fell over like red. How give a tang Mangagi Nubidang, Pumapan, Makairum Tabada, Nupi amam Hakinung Sinapa Manipur police person Amanamena Kapaki Taudo like red. Taudoka to the Nupi adu, Sopadagikian, Tad and Hose, Komada, Hostan the Lake Canary. Taudo thopa matamadu the police person adu maki service gun adu galwena na service uniform sele nobai kapagi taudo gadu atamna nupi adu bo hat ki haina sathagi bani punna nobai round home kap khibagi manungda amana ye thangba thabakta aduga ani amana ngaksam gi ye thangba sarukta pale state sarkar gi home department gi maikai dagi asigamba thaudok sing asigi matangda honaba ya bo honarabasu nobai kap tuna hingsa gi thawong kya sa tharibasi laibak thibane state asida nobai ga mari leina ba hingsa gi thawong se hangalglibasi Asoibe singasi karidagino haba khangdokna na bukhona bhaibasi aruba mane state asida afas pak lai patam daso Indian Armed Force State Force amasong non state actors in hingsa gi thawong kya sathaki haire amaromda nongmaina panduna soklabana fi asigi layang baki senpam pomba sarkana phothoka dabane victim asi society asigi sotharba kanglo kimiyoi oibadana tana nongmai asol tawriba government service amana asoka panangan kibagi thawanga do sathaki bane Maramatuna Manipur Sarkar ki Makedagi Taudo atu the Genariva, ASI atu suspend Tauki Mota, Kudaka Tapaki terminate Taugadabani, Loinana. No way license people keep the river criteria asi Amuhana Yansen Gadabani Haire. Lon Pigani Haduna Yamlava, Senpum Kongolaka Lord Kiva, Bengi MD Fare. Mamang Sahiki October, November Tada, Bengi Lon Pigani Haduna, Loni Umfudra Rom Dagi Lon, Pangadaba Senpum Dagi. Sada kunga mangarom mangjawna deposit tawalaga yamlaba senpam lupa crore amrom kongkatuna lotlaga laikiba sanghangai amang makhalai khai tleiba after solution bank managing director lampen police station faraba matong CGM Impal West na equisasi tha asigi taragani thoi fawba numit tari ni police custody da thamnaraba khangre police na faraba mi adudi bisna for district mara police station ki marung chanalaiba narang sena awang ekai dagi salam boyai Elias Bizen sahinifu apokpa es thoibane Taudogadugi matangda after solution bank dan nauna ISR production manager wena sanglakiba Taurem Arun Koba Mio Emana Lampen police station da complaint file malangat ke complaint aduna haribadi sangangai da leiba Bank of Baroda Era Bazar da leiba SBI branch amadi Nambolgi SBI branch ki makhada after solution ki managing director wariba KS Rovindro Elias Salam Boyai Elias Bizenna bank account sing angdra bank asigi atopa Mio Emana account sing adofret tahon ke Maduda miyo krada na mitnifuga mangani ki manungda luwa crore ama khara hian bagi loan sing pigani haduna loni sing dagi yamlaba senpam khongat ke hariba senpam adu loni amana fangada ba senpam dagi sada kungam bangarom loni aduna mangjawna da deposit tahulambani maduda bengadogi provider emtida na mitnifuga mangani helaba fawba loni sing adu da loan pituna social protecta lotuna laikibani haire makatarakwa atopa pauda Asam Meghalaya ngamkai ki sarukta amukhan ongkhan bagi tawdok sing thokre Asam amasung Meghalaya state ani ki marakta ngamkai ki wathok kamari lena ongkhan bagi tawdok thopagi sang hangalak padagi sim minister gi thakta ori sanatuna waroisin prakna na bahona ringai maraga sida hauki basagol sin namita ngamkai ki sarukta leiba Baluk Kumari village na ongkhan bagi tawdok sing amukhan thokre hare Asam ki Kamrup district ki Boko revenue circle na konba
भालुकमारी विलेज की खेनमैन संजीव राभाना थौदोक अदुगा मरी लेना फोंदोखिबदा मेघालय मिवी खराना खुंगंग प्राइवेट स्कूल मियाम की मिफम पांगथोकनदब होनरपदगी उंखनबगी थौदोक अदु थोखिबने मेघालय की मिवी असम की गमखै सरुकता मंगोई मिफम पांगथोकनदब सेम सारे हाइबगी अकंगनब पाउ फंगलब मतों मागमदी विलेज प्रेसिडेंट जाउन बियोय खरा चलगा मिफम अदु पांगथोकतनब खगनकी अमदे मेघालय की थबक थौरम सिंह असम स्टेट मनुंग मखातना पांगथोकतनब सुखगनकी अदुबा मेघालय दगी संगलखिबा मियोय सिंह अतुना खंगौदना मखोयने अटैक चथरखिबनि हाइरे अमरोमदा थौदोक थौफमदा असम पुलिस की टीम चतुनी यंगसिनख्रे अमदि कंट्रोल तौख्रे हाइरे थबकदगी पोथारब पुलिस पर्सन कापतना हाथख्रे असम की धेमाजी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा मफम अमदा थबकदगी पोथाख्रब पुलिस पर्सन हौजिक पुलिस ऑफिसर ओइना थबक तौरिबा मियोय अमना नोंगैना कापदगी सिरे हाइरे रिपोर्ट्स की मतुंगिना ड्रिबुगर पुलिस स्टेशन दा हौजिक सब इंस्पेक्टर ओइना थबक तौदुर लैबा आलोक कोनवाना महाकी सर्विस रिवॉल्वर थबकदगी पोथाख्रब पुलिस ऑफिसर अमुलिया बरुआ कापतना हाथखिबनि हाइरे थौदोक थोख्रब मतुंग आलोक कोनवा मसा पुलिस संजरख्रे करी मरमगिदमक्ता मांगना थबकदगी पोथाख्रब पुलिस ऑफिसर अदुबो नोंगैना कापतना हाथखिबन हाइबा हौजिक फावबगी ओइनादि चपचाना खंगबा ngamdre थौदोक असिदा चेनरिबा आलोक पुलिस कस्टडी थमखिबगा लोइना वहंगपोंग चथबा हौख्रे हाइरे हानगी एमएलए हिदेस की मयुमदगी AK-47 अमसोंग M16 राइफल सिंह फगटख्रे असम की हानगी एमएलए हिदेस बासुम तरीगी मयुमदगी करंग कोकराजत पुलिस ना खुसु खुलाई क्यामरोम फगट पंगम खरब मतों एमएलए असिसु पुलिस ना फाजनख्रे हाइरे हिरम असिग मरी लेना पुलिस की मकोक थोंगबा ऑफिसर अमना फोंगतोखिबदा ngarang पुलिस ना हानगी एमएलए असिग मेमदा चथखिबा थीबा हुंबगी थबक AK-47 राइफल अमसोंग M16 राइफल अम फंगबगम खिबने मदुगी मतुंग महापो कोकराझार सदर पुलिस स्टेशन दा पुरखिबगा लोइना वहंगफोंग तौबगी थबक चथरे एमएलए हिटेस कतना अतोप मियोय अनि अमसो थौदोक असिग मरी लेना पुलिस ना फाबा ngamkhre पुलिस ना फारबा मियोय अनि अदुदी बोडोलैंड जातीय सारोक्स मंच की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट दावराव डेसरेव नारस रारी अमसोंग बोडोलैंड कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बिक्रम दाइमारी ने मखोयनी की मरक्ता कोकराझार सदर पुलिस स्टेशन केस अमा रजिस्टर तौख्रे एक्सीडेंट लम कोइबा मियोय अनि सिरे मंगा सोकले वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी दा ngase ayuk thokiba lambi की ओइबा लाइबक थीबा थौदोक अमदा मियोय अनि सिखिबक लोइना मियोय मंगाना अरुबा फियम दा सोखरे अना पुलिस की मैकेदगी फोंदोरगले पुलिस ना फोंदोरखिबा मतुक इना थौदोक असिदा लेखिद्रबा अमदि सोकलबा मियोय सिंगासी लमकोइबा लाखिबा मियोय ngakdane नादिया डिस्ट्रिक्ट दगी लमकोइबा मियोय तरेट असि दार्जिलिंग ताना चतखिबने मधुरा सिलीगुड़ी सब डिविजन की मनुंग चनबा साइदाबाद टी गार्डन मनाक्ता लंबी की एक्सीडेंट असि थोखिबने होटल सखुम द पोखाइबदा मियोय तरह सोखरे लखनऊ की कृष्ण नगर लेबा होटल मदंगरांग पोखाइबदा मियोय तरह हेना सोखरे होटल एम्पोरियो ग्रांड के सखुम अदुगी मनुंगदा थौदोग अदु थोखिबने पावे फंगबगा फायर ब्रिगेड अमसोंग पुलिस टीम मफम अदु थोंखि अमसोंग सखुम अदुगी मनुंगदगी एम्प्लॉई सिंग अदु लौथोलखि अना पुलिस ना हाइखे होटल अदुगी किचन गैस लाइन दा ngarang नबिदांग वरम पोखाइरखिबने ऑनलाइन दा सेनबा बिरयानी साखिबनु पी सीखरे फूड पॉइजनिंग ओरंबा याबा अनिसुबा थौदोक अमदा केरला दा होटल अमदगी कुजुमांती हाइबदि बिरयानी टेस्ट अमा साखिबा मतुंग सई कुन सुरबि नुफी अमा सीखरे कासरगोड रोमांसिया रेस्टोरेंट अमदगी पेरुम्बला दगी अंजु सी पार्वती कौवी अदुना दिसंबर 18 ऑनलाइन दा लेखिबा कुजुमांती अदु साखे मसुंग मतम अदुदगी हौना माग लेकनरखिबनि आना पुलिस ना हाइके माकी माफासना वकत थांगलखिबदगी केस अमा रजिस्टर तौख्रे नफी मसा अदुंगासी थांगजगे अयु अंगनबदा लेखिरे आना पुलिस ना पीटीआई दा हाइके फोरेंसिक रिपोर्ट जुमफम ओरगा मखा ताबा थबक लौखलगने मरकसदा स्टेट हेल्थ मिनिस्टर बीना जर्स थौदोक अदु थिसिनरब ऑर्डर तौख्रे थौदोक अदु की मतंग रिपोर्ट अमा थागलकनबा फूड सेफ्टी ऑफिसर द फूड पॉइजनिंग की भरान सिरिबा होटल अदुगी लाइसेंस अदु फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक FSSA की मखा तकथलगने ओजादा नंगै कापखिबा सही तरुक की नुपमसा डेडेन तौख्रे US की वर्जीनिया स्टेट ओजा अमद नंगै कापखिबा सही तरुक की नुपमसा अमा पुलिस ना डेडेन तौख्रे थौदोक अदुगी मतंग पुलिस ना फोंगतोरखिबदा नंगै कापगी थौदोक अदु सिटी अदुगी रेस्नेक एलिमेंटरी स्कूल दा लोकल मतमदा नौथिलपुंग अनि की मतो हेक लैरगा थोखिबने ngang atuna karamna nongmai adu kadai dagi lokhibano haiba siangna khangba gamkhitrabasu thawdok adu soibadagi nongmai kapagi thawdok amadi nate officers na phangdoke masak maming pankidaba oza adu sahi kuntra khara helabanu vini magno pamasa aduna nongmai da kapwa adu da phibam pluna soke mag local hospital da bukat pagal loinana doctor sina kupna monitor dauke
Thaudoka du oza amati mahiroi angang atugi marakta marai khara yenakiba matungta sahi taruktage tarir phobagi angang sing tamdariba first grade classroom amada thokibani tawigama sung officer sin atugumba mahiroi na nangmai kapagi thaudok toina thokte haina fangdoladuna school aduda kanagumba amana nangmai parga koisa salaga auba misna target tawbagi phiyamdi laikide ana so fangdokhi tawdok aduda sin nakiba khulai atuki mamengso police na pankide Imran Khan atok na honari Pakistan da Prime Minister PML Yanalusing ba sarkar na hanagi Prime Minister Imran Khan butamna siba hu thaduna hatok na ba honari an Awami Muslim League AML ki Chief Sheikh Rashid Ahmad Sars tawkre mana wafam masi Rahul Pendi da leiba maki lal habili mai bapanda ND Inflation Protest Rally amada phangdo khibane makatarakwa atop Manipur gi pauda tidim lambida matam kaktaba ban kaukre mamang sahi December kontra dagi mafam kaktana mangkiwa Nasau awak laikai 1/2 dagi Yanglem Priyawarda sahini fokanifan apokba keso. Mafam khang tan mangkhra ka ngasi ayuk pung taraga mathoi makharum tabada Nagaland gi Fesama area da mina atolaga asiba sang oina phangbabo. Yading da bafong tok tan sem ki baje esina tha asigi mapan gi ayuk pung taruk dagi titim lambi je esina taliba demand phangdri fowa matam kak tan ban gaukre. Miara sigi mari ledan sem ki baje esi against the killing of Yanglem Priyawarda sahini fokanifan apokba keso. Nasau awak leke 1/2 gi convener N Jadu Singh ko convener L Surchandra Singh amade publicity secretary na L Manjar Singh ne je sina taliba demand sing di Yanglem Priyawarda hatpada chena bamioi matik saba jarak beyo Amaksang primary school gi mahiroi marfuga taret oza ahukakta takfi tambire Thawan district ki manung chana leiwa Amaksang primary school da Pangali students organization PSO Manipurna satuni yang silubada angak papipam amada leramba thengnare Class nursery dagi class 6 pawal leiwa mahiroi marfuga tarit namhai tamliba school asida sumnatagi oza ahum namai tambi haure yenangak libade school asida sumnatagi class ani khak leramba thengnare classroom asing suna leitaba school asida karabna mahiroi namhai tamduna afaba mahiroi orak pangam gadori fano ngasi gilenga na quality education purakani animation kya sangsilabaso asigumba amaksam primary school dadi kari amata engaki maikadagi miyak sangbidabgi pami tari haire Asigamba train asida lamdam asida quality education purak pahabasi oitopagi uang batan nakna leire maramaduna khunggang sing da leire school singa si lenga da kupni yang sen pituna awarfa lehendra ba matam da lamdam asida education asi manglomda satkat pangam gani maramaduna amaksam primary school gi sinabi yatraba infrastructure asi matam ko chuna babongda lenga kasina samsen sajen biu haina lenga ki puning sing silagli aroibe da content sing asi ki markui ba pau khara asi ba pau dam jariba Manipur Local News YouTube channel asidagi yang beriba punamak padhagasari channel asina domda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloinana like and share tawu sukawi kanuk namak po amakhana thagasari